Kembali viewer session 4 kani ke video kadai nam ta gitu candidate ke apply nam ta kini ke post LP government post te mi rejected list kani kadai po mairang jong ka subdivisional kadai po mairang makane te ki badai jong ka biat baro kin mi rejected list baik te kinum sya shu e ki biat te ka turu advertisement ada mention ni teman marba kimi shai lut baro kim ong bha ka po advertisement te baro ngi apply ndrai te mentab de ada mention clearly kum kane ka yu ong ba ki biat kinum yo shu ban apply nam ta ka post LP tang ki DLED mo la pidep lang berartli te kin shim ki ba dep ya ka DLED te hapo merang ki ba mi rejected list ki don kumba shispa ngode ai kine gi kine baro ke ba pas ya ka biat te nam ta ki subdivision ru ki sapen mi hi te sa like page na po ki office SDSU ki lap mi ki list la ta ki office ki jong ki mar ki pen mi ri po website te kane ka bangayom ta kadai jong ka mairang ma in portion of the letter number DSEL dated 27/10/2023 received from the director of school education and literacy DSEL Megilya Shillong the following candidate having graduated with BEd only cannot be considered kimla ban consider unless they have DLED tang la ki don ka DLED unless they have completed DLED and qualified the MTET lower primary level. These two compulsory criteria were also clearly stated in the advertisement. Hak to por marba imya shai bha ka order ro claim circulate bha to por te bro apply te manta bade la shai kadar ba ki ba pas BEd graduate with BEd kinom yo shu ban apply ya ka post jong ke LP tang la da gidon ya ka DLED kila ban apply. Te hapo merang kana ditang hapo merang mo SDSU merang ki ba sya mi rejected list kidon kumba spa ngode ai kine baro gede ba dap ya ka biat menta kini post baro ki ba apply ke ba dap ki biat kan mau ba pinsa mi rejected list baik baro pinam yo ban apply pila ban apply tang ka post jongka UP government UP mo menta dan marah ka to por yo ban to exam baik bat LP bat UP hendre menta kini ba thamai ba kini yo bitang ke UP te kane ko order kanang sumi sipang hi ta kadau ki dan jumlah te hang ne bede ada mention hi kane long ba if any claim or objection on the matter may be furnished on or before 6 November 2023 la rap don e ban object le ban ero te phila ban late ban object kan if any claim or objection on the matter may be furnished on or before 6 November hal ne shwaka tarik November te la don abdang jo fi kwa ban object ne kwa ban shai ba select mi hi apo SDSU mairang ki badon hakane ka list jong ka mairang ma janam ta ki SDSU kin sami la ka jong ki list ki turu ki ba apply la ka jong kat kum ka jeng number of candidate ki ba apply te nga try la sai kadar ya kata ba baro ki bade jong ka biat kin mi rejected list back e tangi ne jing tip khulesh